ревизорлор келди. Айтпадыңбы мынакей? Айттым мен де. Канча экен? 2. Эркек бургачы? Эркектер. Не кылабыз эми? Аксакал, сиз шашпай турсаңыз аксакал мындай кылабыз. Азыр тиги алар келер менен шарт тозуп алабыз дагы, сразу сиздин дачага алып барып жаткызабыз дагы. Жана дачадагы кыздарын кайдадыңбы? Алар кеткен алар. Анан кийин баягы гуманитарный жардамга келген акчадан бөлөбүз да чөнтөктөрүнө салып турсак жүрөбүз. Гуманитарный жардамчы. Өкмөткө рахмат. Рахмат. Кээде ушинтип кулдасам берип коет, ревизорлор болбос үчүн. Анан мурда кандай кылсак ошондой эле кылабыз да. Келачы. Ассалам алейкум. Келиңиздер. Жакшы келиңиздер. Ай азамат. Келиңиздер. Келиңиздер. Эл аман. Аман Кудайга шүкүр. Жакшы. Иштеп атасыңар? Иштеп атабыз. Иштеп атасыз. Кабинетти катырыпсыңар. Жакшы. Элди багып атасыңар? Багып атабыз. Жакшы. Эгер жабык болсо айтышсын, пожалуйста. Баккан экенсиңер да. Бакканыңар көрүнүп турат. Сиздерге да калды. Эртең эле бизде болуп каласыздар. Биз дагы ушул элдин рухун, духун көтөрүп, алыстан атайын атарытып, ушул маданият жагынан бир тейлеп коелу деп келип калдык эле. Булар ревизор эмес го? Жакшы. Элдин де рухун, духун көтөрүп ушул маданият жагынан тейлеп бир келип калдык эле деп айтып атпаймын жана. Эмне? Элдин рухун, духун көтөрүп маданият жагынан тейлеп келип калганбыз да. Түшүндүрүп айтчы эмне? Элдин де руху бар го, ошо духун көтөрүп маданият жагынан тейлеп неме болду? Айтсаң сени. Неме бул жакшы түшүндүрө берет. Элдин немесин маданий жактан тейлеп дегенде мындай концерт коюп, элди бир обслуживание кылып коет деп атат. Артист берип турду. Концерт беришти. Концерт берип. Жакшы. Аксакал, буларды эмне куйдуңуз эми? Ревизор экен өзү. Аксакал, азыр булар ревизор болбогон менен мына эртең атаңыздын 80-жылдык юбилейи өткөн атабы? Анан мен буларга тойго артисттер керек. Мен булардын аркасынан барайын деп атсак, өзүңүз куу бересиз. Чакыр. Бутуңуздарды коюңуз. Балалар, Gel. Şef tamaşa kıldı silerdi. Gel bunda gel. Tamam, korkak kız gel. Artist biz de öyle gelmez yani. O sonra adamda? Biz artist biz. Ne ruhan ne defade. Ver çayını göster. Alıştan geldik orada ha? Atar. Atmana geldik orada. What? Ötkende çarvağa dep bir kişini zalokka koyup benzin alып келгенбиз. Mayыңарды куюп берем. Рахмат. Анан келеген кунан койду союп, тизеден тамак кылып, дачама орун алып берем, ошол жерде жыргап жатасыңар. Рахмат. Тайынты бирде керек да. Конечно, перечисление болсун дагы неме. Мейли, кандай сурасаң ошондой. Ой, атам. Рахмат ака. Бу чал 80ге чыгып алыптыр. Той болгон адам. Мына ошо тойго артист экенсиңер бир кызмат кылсаңар туура болот. Анан кийин дохоне темеле кагыла. Биз катырабыз ачык эле. Чай эмне болду? Аксакал, чай даяр го, бирок той болбой калыптыр. Азыр иниңизди жөнөткөн экен, октябрдын 30-unda дедимиш.
Ne deydi? Ошондо айтып турган атаңыз. Bizge 2 kamazı koyup duruldu, 2 projektör, 2 mikrofon, boldu bir yağına çıkıp durup, biz katırıp bir yakta işti kılıyoruz. Çeleske. Çıktım. Vay aksakal, bulardı niye buyurdunuz demey çıktım. Ben çık desem az korkup geçti. Toy atmen buladı. Vay aksakal, toy bolbay kalganından revizorlar kelet abi. Niye? Hazır revizor bilen налоговыйдын birinci ele gelgendeki sırası kıspar mı diye. Hani biliriz. Amma ulan istedin kızlar tolapı. Kayakta tolup atat, albay kızların bari Rossiyaga soda alıp ketip kalgan. Amma olar bolboyt. Sen ayalınca. Koyun, sağsa kala, boyun da var, boyun. Butları tüzüledi. Oşentip aytışat. Hey, 2 yıldan beri komandirovkadan niye mi geldin bu? Özümüz kişinin Ha. ketip kalatan olsak. Unutup kalgan durbayım bak. Men ayalımca. Altıyı benzinde salakta turuvatdı. Çarbağa benzin gerek bile. Oy geri. Ne kılavuz dem? Bolbosa anında butları düzeli. Meni öz aksakal, eli oşentip aytip жүрөт da. Oşularda olsanız, oy aksakal siz şaşpay turup tursanız buna gelgen artistlerden kızları var. Esinizde var mı? Bir jol gelgen artistleri de sıylamış edip erkekleri maz kılıp koyup özünüz bürüyor menen. Çakır. Oşun 8 aksakalı. Canaklar! Belgile! Gözüm durayın alanda kal, ha? Korkma gözün sen, ha? Bizde çarvada uçunda, biz ranini kantucunuyuz. Çarvanın işi çotak iş, ançamınca sokuyoruz. Çıkış desem çocuk ettin ha? Tamaşada. Sen kim lan? Kudul mu? Ola? Hudul bizge gerek, ha? Gerek mi? Gerek. Narkı? Administratör. Жақсы. Жақсы. Hudul bolsang bizge hudul gerek, prям hazır gerek болады. Настроение түшпөт bir huduldu kılıp bir güldürüp koyacağına söyleşeli. Неудобно ғой, Удобно. Удобно. Hudul bolgandan güldürөсүң да. Güldür. Bir kamaz aytagan şoför jolda keletken eкен алдынан bir jojo çıkıp kalgan eкен, bayqatpастан баягы жожонун тебелетип кеткенден кийин камаз жакшы шофер экен, баягы камаздын айдаган шофер барып жожону көтөрүп барып ошонун бакканчалык алып туруп, "Могул сиздин жожоңуз билсе, менин мында жалпак жожом жок" дептир. Ne oldu? Ya. Жолда bir жалпак жожо кетип аткан экен, камаз келип тебелеп кеткенден кийин билбей барып көрсөтүп барып туруп мындай кылып көрсөткөн экен, мындай менин жалпак камазым жок деп туруп жалпайып айтып койгон экен, ошого. Ne? Түшүндүрүп айтсаң, ne? Жолда жалпак шал келеткан экен, алдынан жожо чыгып калган экен, билбей тебелеп кетип барып анан камазды алып барып көтөрүп барса, чалдын айткандан кийин камазды көтөрүп bir карап турган камаздын жанындагы жалпак шалды карап туруп айткан экен, ошондо чал мынтип көрсөтүп туруп, "Мындай жалпак камазым жок" депти. Ой аксакал. Биздин колхоздо жалпак камаз бар. Сага сөзүнө мен да башым жетпейт. Mine deysin, mınday şaşpay ele söylöçü, mine? Жолда келаткан экен, жалпак жожо чыгып калгандан кийин, жалпак камазды көрбөй калгандан кийин, өткөндөн кийин баягы тебелеп кеткенден кийин көтөрүп барып жакшы жожо экен, анан кийин алып барып көрсөткөндөн кийин мындай кылып жожо карап туруп айтып, колундагы камаздын жалпагын карап туруп, "Мындай жалпак шалым жок" деп туруп жожо айтып туруп неме калды. Ошону айтканын мен айтып бердим сага, неме. Ол камаздын жалпагын айтып айтып баары. Bir yakta sözkö düşünbey atsam kimine söyleşip odası parçayla. Atamdın toyu menен kutluktab keliptir. Atanızın toyuna var olup kutlukta tapkan eken vakti. Mine deyip atasın ya, aytçayla. Sen de güygüstün, tetiki de güygüstü ya.
Düşündürüp aytçı. O yolda bir jalpak kamaz gelip kanaken aldынан jojo çıkıp kalsa bilbet öyle alıp bargandan keyin jojonun manda götürüp barıp turup çıkan kamazdın jor götürgönden keyin onun çalap көрсөтүп койгон экен. Мында жалпак çalım жок деп туруп çalım. Kamaz айтып тур ошондон албай. Ey. Qaysi jalpaqçal karolçun aytып атабы. Bala, жалпы айта коем азыр. Жакшылап сөйлө, тантыбай. Жоқ, ақсақал, бұл жана гүл берген баланы айтып атат окшойт. Түшүндүрүп айтчы эле мени, түшүнсөм эле эне. Түшүндүрүп айтсаң мындай. O жолда жалпак камаз келип канакен алдына чал чыгып калса жалпак чалды барып тейлеп кеткен жожону көтөрүп алып баргандан жалпаган чалдын ордуна жожонун жалпаганын баягы камаз жалпак экен да өзү. Анан кийин көтөрүп мынтип көрсөтүп туруп айт неме кылып кандай айтсаңыз. Ой, неме? Анекдот айтты да, анекдот. Я, анекдот айтты. Жалпак анекдот айтты. Ақсақал настроение бұзылмасын. Анекдот айтыптыр. Жалпайга. Sen ayttın mı ayttı? Sen ayttın mı? Seni vurbayım. Janagını sıra. Anekdot bayağı kızık eкен, Oy boğurum, iyi boğurum. Ben sırası düşünmedim be. Gelgenin gelipsinger. Kollektingerde kança kişisinger? 9. Oy malades. Kança erkek, kança kız. Jalan erkekler gelgen. Ne? Ya, Jalan erkekler biz Allah'ta ondan hey, erkekler. sizlerin güldürüyorsunuz de, ırdan kızlar törtüyor. Yok. Bizde kızlar çok olup öten bütün siz kesmiş kızlar çok mu? No, hatta bu bir iki kızsa. No, hatta bir o,